siyawukupumsore shutha kwane siyawukupumsore wona siyaw uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke laphana wengane zawethu. Udaba ke luthinta ke umculi kaMaskandi ongumlungu ke laphana okubizwa ngokuthi uQadasi osebenza ke nomaqhinga kaHadebe ke laphana. Siyamazi kakhulu eqenjini ke laphana ke iShabalala Rhythm elilidwa ke uSibongiseni Shabalala ocula kwi Black Mambaza ke laphana bafowethu. Ususeke ke laphana ke inkulumo ke laphana ke ku Facebook ngenkathi eposta ke igig guide phecelezi laphana kuhlu lama event abazocula kona ke laphana eGerman laphana kube yimidlalo eyu14 ke laphana bazodlala kona ke laphana ngezinyanga ezimbili vo abantu abaningi ke laphana einkundleni zokuxhumana ihlukane phakathi ke imibono. Abanye bethi ukube ngoqhawelami ke laphana ngabe inkulu ke nje indaba ke laphana bafowethu. Le post ke trend kakhulu ke laphana bafowethu einkundleni zokuxhumana. Mina ngiyafisa ke ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngabe ukube leli thuba mhlawumbe litholwe ukhuzane noma litholwe umthandeni. Ake sidibane lapha kwi comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngoba baphawulile abantu ke laphana kuma comment wengane zakwethu. Ake sidibane lapha ngezansi ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ke ugcine subscribe ugcine nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Sichannel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Wokuluma dali wofuna ngizohlala nawe wokuluma dali wofuna ngizohlala nawe wena dali kanti ungihambela umaweni ngizohlala nawe lento engaphakathi kimi iyagqilaza le